tenga waka bolantenga tenga lundumuka tenga tukana malantenga kubakwa kanda tenga waka bolantenga tenga lundumuka tenga tukana malantenga kubakwa kanda tenga. Twasagira kujibana betu bonso batulonda batubana Frank Chola wetu TV sisanji cha bolbo bonso ani bakasanye bonso. Njino la twasagira boalu matukonsu twenda tuvula nous partager émission yetu bwani tutanta tuyakumpala bimpo kwambulu shangana lelu njinji sanga jabunyi bwalu njinga kijila muntu munena uji balu baba manya bakwa kabaye bamumanya to kaji yeya Tatu Joseph Antoine Kasonga nitumwa kijila ujenda candidat gouverneur mu Kasai Oriental chitumoso kwa kula bwa chijito kaji natu yikila nenda lelu ani natu yikila nabu bwatu bumvwa bwalu bayi chibunyi babunyi batu balwa batulaya nangenze echi katuha bigabishala anu bya nyaji bagaba tangila anu famille abu batangila banga batangila balunda babu kumpala kwa tutu banga ndonga mu abanya koku tumina baluba bonsu batukaba ibatulonda to nujabonai ani tujabonai bwani tuvula nutufailusa bwa mumuma wa dépôt à candidature ani mu miande aba gouverneur bimpa to akula hetu bwa lumisango yonsu ba député betu batu benzanu shomubi babunyi batu basungula bwa mafoabu bwa basumba abo mashini basumba abo mpango kadi twetu tushala tukenga nanku kitumu kimunji mamanyi mbanga kuyikila kokuni ba gouverneur betu ani ba candidat gouverneur betu bwani tubumvwa habo batwambila na shabo balo kushala ba gouverneur kaba humoi mei atubu ba kula. Merci ku dibonso ba beaucoup tutumila matériel ba tu dijinga ni matériel partout vous êtes tu diba nunanga tenga waka bolantenga tenga lundumuka tenga tukana malantenga kubakwa kanda tenga waka bola twasakijila ba kutulonda mukulumpa weto mema nje mukumanya kajibanga kimba kumanya peut-être batu ba kumvwa kulumu we ujingani même indication mukuta Joseph Antoine ndi ancien ministre wa agriculture ujufuma kujumbukeo ujufuma kujumbukeo sasa kije mbiliba akora bya tsombo ni mwene de président wa ba membre d'honneur wa ba vétéran ne ba donateur kaji kumbujima ibijumu binga wawe kwa lukila bijumu binga bya jiro ko kala ku jumu ko kutangila ni ku fichire même ntompi tele kumbujima imisango chijivu chunga izame ba matwa bunyito vompita ntangila bini ntangila sinjine supumulo fa mu province bushwa ndine kwa ni habibi daye wow twasakijila alamu tunenu kaino nombani mwangala kutujinji lo aja kupinga no mwebo munkolo eyo kaji mukulumpa shi twambila ko kate baso kwa ngata me babunyito kaji we muteto kwa kula ko tumalu na sha tubiji tusatu lukasa bomonji mwena majimi eyo ndine mo kwa kula no walo ba majimi kuji afik na kimi bibanga lelutu njivunga eza mujimu kukanyama kwa vumo na betu bon suba voix baloko ka ba matala kukanyama bayene kukabon mito bibi ntonde menga minike ko to na buloba ko diba ndimvunga eza mutabako mema kuboja budimi bwa mata bwa franka muluputa mutubeya mumwene ditu munganda njika bwani tumona mo ku ikara fatu ditumbusha bumfanga twinga jamatali abantu peto kumatali ko kwintu byonse bivungeza vondo ngaye kuteko ngateko nganyonguluka kasai kashima kasai mbujima boko njimwenda ngenda kana mo donc stena mo kwame nyenima twani mu bishira babonyi nyimugolela nyimulongela primero wanyi mema kuchijimba tone muchijimu china chabana betagenda kuyo kana kweze bijumbibi uvokweza kumerod chijimu chimu ashikuvuya mpinje kuti sasa kutongonoka nimonkaje mukole twasakejela wewe uvu ministre wa agriculture kaji kata mona wewe munenga to tumona ni bakumbusha kali wewe mwenze muri mubimbi bachiba bakumbusha lukasa nawo to kuje même moi habitué mandat mon formation wani fanja fa
nji ingénieur géologue pédologue mulongo bulobeba kadi nji mulo esa malu nji mu ressources humaines ndi bamba malu abena mujumu nji menye nji wakuba jiba bala mujuto ngem mu société mvo moise mujumu multinationale tabakongo beyate nji moise mijumu mishila ngane nji mifikisha ku 21 nengo Vanji mwanga ta pension prématurée ya mo kuikisha après 36 ans de carrière. Ngai bonne ni kala travailler les études en personnel donner de formation. Vous donnez formation mon membre de la FEC. Administrateur mon ngai mandat wani kujikishi. Ni mwenza mu tribunal de travail mandat wa 4 ans. Mon béate magajige boani manda ya jik ndimo habité ko manda mon ministre c'était manda je vais ko fêcher febo ojo shira monte mo ko observer la continuité de l'état kumweze kibina ubukalenga boyeba weko le menshi bwa nkwaji lero tutumona tutumba byamwa alamutu tumona ku Japon tumona na chakwa Amérique mujibenza wabo agriculture dans château de Batangela Benin chivulunge nyikai bwa weko tutumina byamwa abi mais umona twetu baluba katu twita bani ujimutu ensela kubimpa to eyo ujumanye bambilene kala mamanya akapangisha kala mutu dimanya je tujaku be mutu basombe nebe mu tujimba tujana twetu chena mavukulonga shochi mabwenza nyindo mabana betu babikala ndifwe kamuditeleje labantu bakwa wangeje lukonko wavukwenza kwa dibochi singa kwa mini nyimutangela bolo depuis kubijumu bya magumanda muteketani binai mvumo no ba ma mun ba tatu ba shabana mujitonga bavukukenga bwa kupeta matala kukanyamane kukabongo ndambi wanga mulishinga avu ministre wake bitu neji menji kwa kwenza projet wa mwaji kena mwaji to nyumweza mu sud Kivu mu vallée de la Ruzizi muolo mami mweza kukanyama Kisamba kanyama Kasese mu Kasai Central ni mweza mu Lubondai mu Congo Central ni mweza mu Kunji mu vile wa Kishasa ni mweza mu Mongata ukusakijila ne bukanga lonzo mu fatwa bilombo bu bantu wasbamba mema mujulonga janyi ndimulongo mwane ni byabe yonse bana ba mu Israel ba jumu chifere kadi badi batfanyishe bimu mutu dito tukatu mo ko petelunge ni lo kwenze mijumu badi ni vula ni maloba ni mai ngata ngidi buchikengi di mochi ngeji meji kubuloba ngata ngidi ni patatu ni ba mam ujujime hectare mujim upatula kilonka mwanda mukulu ya matala kaji kuma tonga makwabo hectare mo gaji upatula toni jikumi ujumu vuni muntu wakwetu duwenze foru munena kayi fete resultat oku babe ndao bo hectare wendo wenji ya uju somba uja kuno chinga minito toni mo ko kala am tujene matu bajene bupela bijine toenza biji kwenza ne kimema kuboisha programme uju mona utetubiga na volontariste uju ba gérer kulibe yabe bito wenda nchini bito wenda mbo produire produits agricoles en régie parce que ninga ma produit agricole ni mvujiji umuji kwa nkwaji kuji chomba ni matala kwa nyuma ni tusagirira peut-être lolosen biko wale wa Ruzizi uji chomba ni matala et puis los ku kanyama kujana matala ku Lubondai kuji chomba ni matala ku Nkunji kujamu los ku Mongata kujamu kujano chomba kubuka alonzo kuchomba batala byonso aviwa kwanje kutana bali to atangiji
jiba da afa tukuni bina biya di sama di tu na di fanshi ya covid ba mi le meto ngo so ji longo lo a ji longo lo la ba ku di shabantu ba moto tu jin bi tu bina ne bina bi to sunji to ba sun la chomba matala losa nenkunda yeni mo ku di shabantu kaba kushimi mbulo be mo ba chini ni mwezi je kwa juji ku kilometre makumanda mtegeta makumanda mukuluni mvelo ambujimai il faut qu'on ait production wa boni wa kumbuka kumalo anekambe ke chibi ne ki wala kai production mo régi uji ko wa mo régi mo ni tonze 1500 à 2000 hectares ya mais ni jene mi kala i transformer sur place projet a dû permettre beaucoup kulonge shabantu wa kwenza bujimi kwenza ferme yabo kwanda muna coopérative kuvoyi des unités valables almanto abone bibo kurane ni coopérative c'est une entreprise buyon sibiko nchapu cha mujumbu byose chijini meyi ni mikando ni mujumo kuchulumolo kibol kai to amunine ba wetu mujutungemo bava banyine tutumba kudi mukale ngobutu kidan mukale ngabila mukukaji ko ne bimu na shibi na ipindio uvo mu file tutumba mwabe binu nengame bisatu nengame tan katene bo ne chijito enzato kapato no tetu benza cité mi kala na ingénieurs bo lo mutana mwaba hajizi ya ku transformer produit moderne wala produit étudiant mbuka pika di mbuka mwizi na ili mo ko ya ne mutetu bo era mu zone de libre échange au Afrique il mo ko ya n'importe où ni kala de qualité internationale tout di balongo le la bwane jila yons ya mu 50 km to entretenir ma auto de to encadrer ba to tu yala ke mo mo ni agent o di mo fika ko ngo ngami no mo fika o mo ni ko di agent ya ko na injil pa tu mo di zin mo di mo ba ko lo shabantu mo jinzu ya ba ingénieur tout du tout enze chinto chinen walu chiji créer centre extra coutumier tout stopper exode rural je vu le bombo jimaye bana ba mo mo kusomba padi umuntu uvoenza bujimi upeta $1 kama ndamku uloku ipeta après 3 mois upeta $4,000 kena mo kuenza kuchinta kusumbilo enda mukashikira kufuchira mwana enda kalasi kuma na imo kuna penda chai mujini walu bujimi kipano kaba kushimi puissance wa ba America kimbi ngomato babangela kubujimi puissance wa ba risque nchento nations unies ijini sécurité ibiti wa bi ngoma botola la tul ni wa bujimi sécurité alimentaire ujimo wako la vimpa mukulumpa bishi production yako ankwaji bantu banga bafu bambani nkwaji muteka kafuku ka bukula 22,000 mushinga mukola kadi bo bafu bele menjwani hanu vunulwa bwa kuhwekesha mushinga no wekesha bukula mushinga tusumana shaku 1000 francs ani 1500 hakandondo chichenze kanchini ok chene ministre wa majimito kadi mwemanji wa kuba jubenzi je mujumo wao bantu bekana ni pulele bana betu wadwana twadila biafu bya mujumo situ bena mukasa oriental mu biafu bi ni ba ojan fayita brasserie muka soga goro do wenda utote sasima kana na bamenyi chiriba nenzela mutu bari bano twadile chinto sita au ye mwezi bi udo angata bana lukamani makumi asatu boa en permanence sans compter de vos baba journalier ne ba saisonnier Kasai oriental uji boa comment approvisionner bi kala bi kole tuji enclavé on dit pas bi kala enclavé boa kufika kumbujima iwe kwambule chebe chibombo cha boa ngaba kwela mbujimi ujuanju no chichufumina ko le sekalo akulu bombashi bibi kayale we kalene o peta wagon bo peta no wagon ko le bombashi déjà bikola ni chufumina ko le sekalo akishas bato ndomba kena na shamanju kujijata ne ku bato pa dibamba mafi
njingamba mafi njingamba polele wana mema mvomweze makumi 11 hodi akuvua kuchinsanse ni college otuba kalkina angata bidi gouverneur wa mo katanga mweza mo abanya gouverneur wa katanga mweza mo abanya kuji mfrango di bantu badi bafana bukulabu kumbino no makumyabiti bobo badini dinga mbi angire ma akwela mu majimi ma akwela ba kuye kushwebish tutumba twabo minjilamine badi bifeta bobo mwache kadi twetu badi enclavé tudi tupana ku 22,000 mina tu fika boachini mbi presque 50% chintu cha bundu ni nchamba baya kubwela ni bingoma mubujimi bubenze aka njengamba fato nabi ngamba le ni njengamba ni bena ba fumu ba mujitonga bavukoko fato avuni watch yapo ba kwasi bavama ni mboko ba nyina tutumba fato bakate ba nyina tutumba kaba ka sankato wala ka beje ba mvu mutumene les cadavres tu viens tout mon temps mon bien. Quelle est notre part? Moi pourcentage wa bambi dumbena en français mon manya pare ya ni bien même tiena mon manya même para wani population wote para mun no ngeji mais kadiwa dibishuka pa kunto akula machinto echi chintu chinene chivukupa nchishabantu bama mungakwambira afa nemvumo na bama mun batatu bavukukanya mabala ngondo baba ka foku neko bana bashala kaya bukabe brongo tolasi badi balo kuno tekela fabuye benza mujo bano fanyishe kubinwa kumyabili ni bibidi bwano no ikuiba presque moitié biba barokufana mu chisari bamena kambe ke chinka pweka ka mu chisari ka dimwe nshere kabuka pweka mu nshere kabuka kai ka mushinga ko nkavu mu yo kuiba kwa ali fawuji ko yo kuiba ka bije ka fumu ka bayense chibalo ndi mu pita mu chisari chena mu kamona ka belekela malo amafi nguloji bamfile lo sebo mu ni mo ko revite bi ko tai mi to to kwenza mu tu fere mu fumwaji tonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ulwanga nele lunga nyibutu kuno baba vuile ni bintu bunyi bitu bana bya pamoto ba kubya kidila kubila mabumayi tutumba tudi mwa ba bo banga ban kunyangu katu bobo batola mabimbi mbijumu bitano bisamo amana ko to kadi nene nyew chinu cha kumpana no bwela mu bujimi buina abubwenze jibe dituvu dia covid mema ngaboni mu gouvernement mu ngondo wa chitem ngondo mu isatu covid ba frontière mikang mo kupete bitu yo tete ya kukuna kupete bitu so bitu enze mujo binga bitu fika kune kuku kombujima ya kuku avion atuka be mama bitu anu moyo wa kunyanga kaje kujiko toi c'est que tu vas avec toi Batulonda presque pour la babujima a dit projet quoi quoi du moulon tu vas mon même moins émission bon à lancement après beaucoup kuna production quoi tout quand tu checkes quand chani même en vous ni information déjà que tu vas avec toi quoi quoi dit babima ni la projet vraiment chola mbiba 50% wa production quoi quoi dit que tu vas avec babalub bikabi tu décourager boy to bilegela tu yamwa bomo kwa mema to mwane tu kanu nshinango kati chiro kweza kanchani hajiba lani bukula bateka 22000 bantu bangisha kuimba misambu tini ba politicien bikala muchinto achwa no projet wa kwangwa jikandu nuka kafuka bukula ka 22000 tu tufuke makikana na sha 5000 kati bana betu bintu bimbiba nuke ba wani bara bateka ka mushinga wa 5000 bani ni entretien ya machine ni transport bijimina bien soigné kichi chenze ni hatu tulondesha bintu tunambila misango yonse bwani ujimunanga kasai ngani nteto badi mukasai yani badi hambelo wakasai bolo nusanga na projet yonse julo kumbujima jovani par wanyu dichini pourcentage ya dichini et ça tue le kasai bantu badi organiser kimba manya bintu habito ya no na kumwabe mutimokota 1 million pesha ni 200000 pesha ni 300000 mais non mujimoko mwa kubanya ukage ba pourcentage kabina na nkutu na nku ujumuna kasai nyewujwenza malo aja mweneka moi ntungamba misangu yonse bakulumpa bonse baba manya batu bambikila ntumamba en tout cas ba mukulumpa Joseph il faut que nous féliciter boalu époque wenda
on a eu des matériels. Même où du sur place, j'ai vu. Toi, c'est ni mal, il y a un pindé matal. On a écouté du moins, même un caïan, il va qu'on a un pindé. Ou du moins, qu'on soit un peu moins, du moins, moi, quoi, il a bien. Parce que c'est pas mon chiwi, tu t'as pas pour qu'un machine, il y a mon. Kwa di ba yakumwana kwako ko di musulo kwa ko kishabulonga ilobo kadi ba mwana mudu wenze kako nous sanga na muntu somba kumputo ubikira bana babo nyo nous n'était projet abwa chini muntu amse mujima kutamba tuma mokuta ajof wo ko no mukasa ito ujubikira bana bendo baba jule chimvundu pinya bimvundu bijuka oh namonyi balubayi ujumuna kasai nganyi nangu tunanga ikasai mubulelela bora mukasai mujibana bendo muko alinga chiro wetu ni somba luha nkumbushima chifami mais non c'est chez toi enza chintu chani bikala na shaba kumona mema nyumanya bantu bajima benza mabintu kulubumbashi mekaba tabaye kulubumbashi to ambela bana be tuchukwa chini mbamenyi ni franga mivwa nengo meme chene mona je na shijimu eyo un crédit fournisseur muntu du mutu tubira machine ya ngwa ku négocier chidetele ta mwenze ne garantie ni tukufuta pendant autant d'années puis nous voulons bien mushindo avant to peut nous buisha nyonyi kwa bantu kwa bamenye ni mbaba benza kwa ko na mvuni tupinga na kunyima ka kwena ndibanza jiji chale difute bogo nyumla mata chito tetu mwangu bwelela mkukumuna kumona mwakutungona ko yokompela kunemesha kubetu bantu kumbusha bakengoso tutungana mu misuku yetu bale hanu tukuchinsansa numona bantu bajira nsala ba machisega jalo atwenzela Felix alo atwenzela nutunumva bishisine bakulumva bajikuchinsansa nutunumva hene bishi meme kadianja meme singakwa minyimu mona meme bito je ku 74 Felix kai mwa je kwelo mbugale vomana kumona binto abinchi mwana mutekete eyo bana bitu balegera malo amafi ngamo nyimu bveteka bana batekete kambe ketshika bana ngakambe bakwa bangamena ngaba mini bafuwa tutole jene tudimo ku mudimu bafatara matala kuba benda ne bamona nyingwa mini matala tubenza kwa nkwaji na tuvenza kubukanga lonzo muntu akumpela kungele telefone ambassadeur wa Afrique du Sud bo pamonyi matala wa mini ebi mukongwe meme ne mukongwe nkubo angalozi kuvuba bato amene ba Sud Africain tuvela ko nje Congo aventure njinya ko Pretoria nyakumanisha gouvernement katuve ko nza aventure mu Congo udi muteleshi tudini bionse bi mo ko bana betu balekela lubabu ni lukino lubabu ni lukino toera kumenji kubetu badi mu misoko yonse kakwene chintu chikole chitu katimo kwenze to tetu ni jinanga uvu badi bakabiye ne njebishi no jebishi si udo nje kumujimu tenza imujimu ba investir batubikira kabe namba kula to tetu kayetu kusomba mu banke mutuni mo kwenze jama je tetu kuditaye munemu tukwawe kujuvala kuni betu bakashin betu bana kusanga kuna nzambe umame tukale tumbula tutumina watu bako chintu njinanga kadi no mwana jibe jidubu benza bako kwaiza bwalu buijubu isha kumpala mu bajushu kumana muju mvumuju londa kaiba meme chivumu kwega kuna babambe menene majimyanyi mumuko mu ministère pamotu bakwanga tabuto bwalo kodi bena mamanya bena mukanda ne bena chiji mudimu wabo jamo bumbusha bolo kasai mufina na ko nyim wa bolo ngabo ambi dibabu fuita banga munyabo na munjenda ngambi dibako abanyi banye ngam tulekele tujini jibans kodi batukolesh kodi bashala batala ni bena buloji ni bena chanda mumiso ko ke tudin mo kushintulula jije diabo jimona diabo kani mukulumpa neno nya bantu bakola kani no hetangana no chijanye lukukani lukino pinye tetu bana bano ibalela yo jimona ni bishikani bowe wa pa poste jitu ko dinga afiki dinga limite ngambi di bansonga ne chilombo chisekeji wa chisekeji cheno muno ambileni musokupeta ba milliardaire utucha kule misango yonse milliardaire no milliardaire di mubujimi kaba nushimi odu fika mu America odu sana
bikila ba fermier ba to ba ji asi songa ma yeto sun ma ko to api mu jama même si vous ndo ma be ba ni shama ka nya musi mi se mo pa tous les millions de dollars katile le tout du pays buji mi kipano ka ko na bu ditonga da fabulo be jon so jije kom uti kai mu de mi sangu saturday lo mo ti on so jo ko chinta ko pala juju ka so jo be cha guje jibe da mo jibe da ka mu sa su di ko man ko ka be mo guje ko iba mu lo ba ba ne ko la o jo de mi sangu sat ko mo ti mo shinto kuje kipano wala pa mo to muji keno yokuna manga jinda nilolo pa jumwana muji uje mukala so teleje mulo ngeshi pa jumuntu muji uje mo kwenza jilo aka ulu pa mwenze ni bene bilo dozer fa mwenze ni nkasune mission yo sinyu mwana miasa kubyanza kudi bantu bali bavubaji pinjo uje muikisha bya kujo jinabi mashini uje na mpango jinai uli so kushara gouverneur bwa chini bwa tibanza jinga kwambije ba gouverneur ba diba lo mo franc kala ba veni mo ku ka bo franc kemba menye shilo bolo ba bunyi ba bolo anu bwani to katika mema nyangwa mbili mema njiu singako ni jinji baza hani mpita mu misoko ntaila bantu jinji la mwadi ukamona muntu muyo mu shetani byo wewe nabi na chibi unanzu hoju ufujo bishia pabulo kajuwe mwenze la bantu mujumu bashara basanga uri muno kwanza mujumu nene menye mu bwani ba kan ba ngayindi kuba benda badamba tusakana kadi kwa buka ku chintu benda benze lamba kwa to wana ngami ni kwanza na shaka be banso la gouverneur munem afu mwenza kwa ngwaji mvo mu gouverneur ngawe mu gouvernement septembre mon mars même ko ba ko ka bwani tutumbe ni myosi bifika kwa baba voter ba gouverneur kim population to baba voter ba gouverneur ba député kaji bo ba député abu na basanga ndunga iluji wewe nalo alwani okay ujo le kongro ko no fuisha wewe ujo ka ba mo ko njafule meyi mukana mwanye wanga mi ngwena musoko wala politique kaji ba di ba voter ba gouverneur simba to va sungula kutsungula njimpinga jeme mabumunju mwana science njimpinga jam comme sélection ou doit être dans tous les domaines sélection naturelle ou tout ça neni mich il dit résister njimi kana nyami dit résister njimi mi réussir Jésus Christ oji peut-être bon se ba ko même ni sambele nyimwita wakabanga ni bantu chisomo kuloko songo lema kumanda mukulu makumanda mu kutula ji kumene babiki mukanda wenda wa bible uji kubyanzi beto kulelo bwaluvu mweze sélection valable peto kala tu fait kuma songo la once songo la chance loko pambo di bamba mo alingala kati tumanye batu songo la tu batumena chini walo avo akupeshe ka polo avo akupeshe chilamu ujuji fana oyonga yebe dikena dia ati songola moni tu songola bantu bani mo yo kuto kuila tiba bo pha tiba songola ba gouverneur bani ujuba songola ngani wali sinjingenda sinjumwena mochi sinjumvo mujiba jila kana mafuto kayo kadi bo ni ba gouverneur ba tiba songola mu kongo onvu ni tu diba enza lelo ebe dikama konzule election ya ele province jokuni banai mo ni miaba yonso mujana miaji mbwachini bwalo tebe songo la bibi kontochi toto songo la bantu badi wakala bese la bantu mujumu kabe iba yemo ako kwa meni bwalo bobu wakuja kuvudija mafuto badi bese la bakwa mujumu no mona tite kumpa province nya kena ni makuteto kadi lelu we mushala gouverneur anja mbaton anja njingu kwase province ga yiga ina makuta we to gene makuteto boto tunjira no gouvernement tunjira no gouvernement central ngai mama ko kuchilamba banyi lubilo ko dibata bangasanye ko ntangile ba mamu bende bakenga ni dikalu bende bakosi bo basombe bafutisha
mula materi gatuma uvama kuza tujirame na yaya mumpaya yabantu bakwapo kaye ni fibwele mbwane bantu ose ifete ngabi mimi bani nuke ngeshene kwamba ni bebe je to batu na mashimba bamona mimi bintu ebi meme vumana kubyamba bamfumu guverne mimi chenu sukumvu bintu ya barriere mujira alwa ya kubukanga lozo msamu kwa ngasanda kaminyo jiku minitani mimanyika batulisha ba mamu mabuga bwa matamba bokubafuchisha province yonse yinima kuti situweto ujuji ni jamaa yo ogamuyo mumbocho na mumona mu jamaa jende shaba kali twetu mutu na mtupingana tujira kanambi twetu ni bisuku tujini jitonga dimpe be bocha na itu tamba ikaja a moitié désertique ni kadaka muima ika muichinke twetu jini byonso kushara bijumu bibiji bro ulibo kushintula kasai mu bijumu bibiji to kakwene kushintula kasai bijiga ngalene tutobo sunkonda ya bangi ibobela ni mata tutobo suma boko to yi tu banga koya tumbusha ngenyi tunaya kubenga kukale ni lukinu mwana eno ni mukwata jibo ni mwasa chendi chintu ukebe bwanu bawe kumushibe to tuteka bonso na ikulu bansonga imana ikulu to asajitu tunyi watu wena kimema ndimvo ndini batoma yike sibijam lungenyi mututu yekele nebe niyo kutele jutu abe bintu yabuni ngakutani musamko kumunkamba uleje bantu ni mujumo ko badi baga mo ko yo to bifuchela ndega to ko mona kwa fridge sit to basana kumunkamba go to ko jumwa na kulenga da ko ajike ha donc kaba ko ambi dine ka ko ena franga to chichike ngale bantu ya kana lunga nyindi nanganga no mona byo sibi kuri matunga kai na sheni chintu to si sono no va udini chin kali to tujini jama ngone mamane ni kuivra mi fita boni mbulobe mujin tujine ne semble-t-il ko vale tujumom ni quel chrome wakasaye ki boba sukumbula première production mondiale ne onu chiam no jilakan zembu tujini mi avion sur quoi c'est barrage tout quoi yo sipika namu kubianza kumbusha chuwambia fana nekadika chanchi momunchi chebe chidi momunchi ni kwena wachikonzela kubantu bakwa wefa kusunguli bukuteka mwaba bantu bakulo menche bichabu chiuju bayilwela na chinchin ba usunguli ni weto aya atonzela mujimo tumana wakusanga bonse ye usanga tetusa moni we mushala gouverneur lelo ujo juge kijanzala oto echanze moto echamai to kinu pesha to tenze neno go umbushayi mukana mwana njino pesha mujimininya kwenza ngayanya ha ujimi chinji mponu filangenyi ndeje chileje no ngaleje mwakwa jabu no barmane bakajane banso tu imana ikulu to yaito yokuibaka toka fika mwabuju mone mu60 ka umuvu chintu to lala mutuzu mema mvumbene mumeri ko mama mvuda to mu meri ko kimuvu mwabuju ba refugee ao to moto umuzi mukadi batawa balala mutuzu butoto gese ba wonyo diga be meni article 15 mufimi na penyi mufimi na kujibaji débrouillez-vous débrouillez-vous quand jine ngalla batan ila kaba ni mushindo kutujishe bonse bien sûr baba ni ujamaji dikoko kati mami débrouillez-vous to aba en 80 jama to ba to aba en kwasa mbujimai ba to amene mbujimai wetu mujashi ha jingela baluba ba to asagile lo bonu udi menyini mi ba nyolo kufopini balwa na invita ya lumumba mu vile ka minyona shaka mo ka mi ba inda ikubonzo la ko ni mwana mubimana muje bala ya kabongo beta mortie idi mom kadi population nete ka kalenga entreprise o enda to ka kalenga chintuna shimo to byo ya kashala invita kujikai bintu bi bantu kutongoka kuma ka banga minjum kutongoka to kuni bavo kubinyanga Joseph Antoine Kasonga Mukuta meme bana betu twafi kundekelu kwa ndonga muwetu ni tatu Joseph babunyi mbamumanya kali bako kabo tuba mumanya to mema nyindi sanga jabunyi bawalu nyumu wakijila
kwetu baba mbani munji memo bani balunda batwana ba papa ba kaku kiba to banformer tujinji sanga mukulu mpato kujika bolu ko kwabo ka bana betu baba so kwenza habo majimi baba lo bajila tutumba ka baita tutumba tukayo nya jula mene tujima ni nkasu bo myongi ichibuka tushala no banje kwani c'est 3 minutes que je vois compte jilo mo encore 3 minutes benza sur 50 km bajimina bantu baba fabi obone bimu anko bidimu bidifasitao ni mbia engrais ni mbinga bions badi baba fa no mulimu sitao mais kato entfele ya chana na to mbusho mulunge nyama wali chention sidwa kwa bato kwa mbia kufuta ojo ufuta kabena kuloma franga yonse badi anchikulo kukwenzela ni mijimu yonse jika jibe jojo fall wale badi bakulonde sebone kabinyangu jojo fall neno kwa kwambile mun gitaro to ko nze yo mushenga hapa tete to ko feshivu mun kampani kuje manga to ko eleje biebe tufanye voto feshima taleba ajimi fuku buni kampani an chombe chebe biafa tudumuni kampani yetu tuvoko feshayi nyoye yafa yeba nyoye ndi bantu benza kunyumba yakumpala mwana bula byamu bikwa kato kala mtende tolo la chance to endo trebanto kopto tu ibidile wala pa wa fermier se ni bigare ne wi jibangu ja ki bito to enzela kato endo enza wa unyanga bantu to mais ba manya bon swab ba buni kamena ba chamba to agriculture uji exoneré tutumbe to suka to ento futa douane engrais ga itu futa douane ntetaga itu futa douane byonse bitangila malo amaji mini ngombe je kukaba kubabenda nichi kweno futa to tulibasa kujila pour les subventions kadiki moi je kukumbana to subventions ce que tu tombes to kukaba bakwenzera miji mku mo kupa to reje na shijimu au de fait bio mo ko ntoko yakumpa donc tout subventionné ni tout exonéré mais il n'y a d'autres messages hein la loi c'est le principe généraux de l'agriculture exonore tout. Reste la subvention que tu dois prévoir mon kala qu'est-ce que le mouvement bujimi la méthode yonsi a fabulo il dit fait franc pour moi non c'est dit à des moments moi non ministre quand on est qui franc à bujimi na to how do land que je ka fuga master mungambe ya jibe jitu kwa ka avion ka mekani bigera ka komba ba juba kais we munga to de million uyo ko ike bakabi ka jibo ku ji shebantu uyo ka bo ko le meji mwana ajitu ngi ni mo anjuji bi mo no tika bi mo juma kwa jano kuji ko ndaka fuga ndo tati obligation wa bena mula mataji yo safa buloba pinye bobo wa gouverneur mulele la ngani teto basukusuku na le basukusuku munanga bantu munanga benza mujumo ko yishiji to ngomba ki gouverneur mulele ngana ko dikoko uteleje la bantu mukalenga bantu mukalenga mebi kala munjila wane tiai kompala ka tfyanyi wenye kai bwachini candidat gouverneur di abuni kana bwa kusomba mwabu mokuyikira nto mukulo somba we wano chena mwakujije bantu ni ngwambile meme nyimwenza carrière kan chena mugenza politique sinyani ngwambile njasi kwani jini pension ya nyabi ya nyabi mo vive chinga ngene meji ni mama nyanje nawo chena mwakusomba nawo patuto keboni ngeza muntu mkwapi kala ni muntu sujini chibegera mu français ni ambition kala ambition katona makumunganji kato kaje ko manye ni ambition yeba kaifichi ya chula kama wana kaminyoka vo jonda mu to zolo joje chikumara nani muminu wendo kubwela kana bwa kusokufita bwalumvu nibambi bwalumpinye bali bamnyose bisanse lokho pamzwe ngongambi lapha mu matsa mle muji chimvoni bantu badibala bakula bikora babambira abantu mari kubadi basongola kadika ba ni meja kwenzera abantu muri muto chitu tukabane bibangile le bakaba bantu badi mo kwachile bantu jitumo tutumona batoka mutoka yewenza mujimo uju former ko kubana be na shabe di basato kadi wewe muju malo amajimi uri mu former ko kubana be na shumwa ani babijani malo amajimi to ndimulon shabana bani mu meme tatu ani meme of mécanicien
hein tu vas chala mu technique moi na yo ko pala ou ingénieur mu bâtiment Ayo. donc même ni mu fa na ba ni liberté ko na mo ku ento ko longa na wanyu fanji agronome to ka ji bo ko ba le génie na show mu longa chini ikala ko ni ferme uye kutana nzolo eba wajulolo wawo kuje weba ndini bo kwenza abikibini mbalo Moni bana bebo bonso e odi mo bâtiment e odi mo agronomie ababaji mo mwanosu baditone mo biasimba bia bijimbi yo odi mo londa mo odi mo America mo longa tone ko master mo kwenza bijimbi yo jina jenda ngani Olivier. Voilà. Olivier, merci de nous suivre. Voilà. Voilà. Je n'ai pas de matériel, j'ai pas des ordi. Voilà. Je manque des ordinateurs, je manque des caméras. Alors, toi, tu es aux États-Unis, c'est là où il y a les matos. Voilà. C'est là où il y a les matos. Dites-lui qu'il vous fasse. Voilà. C'est à toi de nous aider. Voilà. Je suis avec Joe tout le temps, dans les bâtiments, dans l'agriculture. En tout cas, merci. Merci. Toi, ça veut dire que bana betumo so batulonda, toi fikunde kele. Chitumna ngwa kule chijiji to kaji malo abangu vena bimpa tuyigila ko kunabo tubumvu. Bwalu babu batamba batulaya même notre gouverneur nangeze chinangeze. Ufigani bakashi babiji basatu banai ambiance bagaba batututa mfimbu munikatu kabinji ito. Na ukijiba ja to tukubumvwa bwani bintu ebibishala. Hikala muntu kamu hatuka gouverneur tumuvulija wa manya vuluka mukulumpa tafi kundege jiga jandegelu bana beto batulonda bula babujim dine la tasa kijele lomba mune mvukalonje mu lopo to amile konganga na ya konganga tujashil wo muta l'émission à Mérode wo muta la gatantiele ne biko bion so to ba to so ba to ya ze bia ka kuvutu tumbe to bas tuni mo kwase misoriye to kwase bionso tudi ni miaba ya milenga le bukula ka mon kama mbwebo yetu yonse tunaye nyongolo yetu mo betu mo te bwelo mtu yokusanga mu weekend donc bibi kwenza ki kwindelene même mu gouverneur même ku deux tout enzenene kulomba bwani nwela kumenje bwa ma territoire eton so Kasai quand chadi dans mon kwajito bwa Kasai ngane bang dimusanga na chonji chi ko ministre ayo projet on vous mushewani bien bon évidemment quoi 145 territoires ya Congo peut-être bon bien banga tu résolution donc du coup conseil wa ministre ka mo adopté kintu chichikana mune peut-être bien ça peut-être un nabo wa jambi dinka yeba mo quoi peut-être yeba yakuiba 50% nous mo ko encourager le bien bibi chokesh to lekale bwenza to lekale bubi to enzo mujo. Toi, ça qui dit là, Bakumpa Bonso Batulonda, Djinji Sanka, Georges Mputu Mukuna, Abingi, merci, André Kadima, Maurice Chikouya, Baba Bonso, Baba Bonso Batulanga, Kwetu, Kakujimini. Toi, ça qui dit, Mchala Biakan. Toi, ça qui dit là. Tenga waka bolantenga tenga lundumu kantenga tukana malantenga kubakwa kandantenga tenga waka bolantenga tenga lundumu kantenga tukana malantenga kubakwa kandantenga